Angumbuhangu dangu rikimata mbai etinda bata patua mengarangiangu rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV malawata mayak lari na iya namiri mamonunggau mata rua kondutunda kiperma ora kamayangahu matuamu la dal ba membuhangu la padiha na pulpia kali panaumu ya batuna purupia karwa miri ningga makala wanjir la peting rong na pulpia kali panaumu amin. Angumbuhangu la tamu na miri keritu na pulung na padihan dalari hiyana welingu lambuku wasiatu na pingina nambuhangu dangu na tuturu na imiri pamelangu hangahu hakambulu pitu bahkan jupum buhananda nyuta imiri na tuturu na padaingu lundu nunuya lamata dambuna angumbuhangu la tamu na imiri keritu na huratu pamelangu hangahu hakambulu pitu yaya na mata huratu na marihi dangitu welingu la huratu matua na kawudu yana dambu mata ana takat yaka ta menginjiru yang dambu mata ana yaka ta pangada pahamunya na ihina na huratu pamelangu yana na pabanjaruanya ngikiwana na dangu na ihina dangu dira liarangu ya na pawukuna na du bahkan jupu puhananda nyuta imiri dangu na tuturuna na padaingu lundu nunuya ningu dua batana na makawandi na papatakana na huratu pamelangu hangahu kambulu pitu jadu ya nambuhangu dangu na tuturuna imiri angumbuhangu latamu na imiri ya karitu ya kanandumana na matulihu ya na huratu pamelangu nambuhangu dangu na tuturuna imiri dan pakawaringu dangu nambuhangu na imiri ba malangatakaya dangu na tuturuna nyuna janingu hupunjapuna na huratu pamelangu na patakanya kanadu imiri bajaya na angu langginda nama ni manunya la dalu lakundanya na lurinda dangu mbu la luri da banjaru Israelu nyuda yaka da luri karaha manu la imiri padai ngumana bana karaha manu hanyuda takanyuda yaka da luri maruambanya imiri padai ngumana bana karaha mananjanyuda nuna ya na pawukuna na tuturuna nyuna balundu nunu ya kanadu ya katapinya kanambuhangu imiri na malangataka dangu na tuturuna imiri janingu punjapuna na huratu pamelangu na wara haleluya wotu hailang angumbuhangu la tamu na imiri ya karitu nama warangu yana jaya nama paweli eti langatakangu bana pamelangu dangu mbah yeti riki matana na tanda pamelangu mangbah etingu rukuna bana mbuhanda dangu na tuturna imiri jaya nama yurata lapaluri wotunya imiri angumbuhangu la tamu na imiri ya karitu la dalu lakundanja na lurinda ya la pintana langataka bana pawi winju ngulundu la madangu watungu na dangu langataka nama pabiatang paratahunya na pahanganda dangu yaka ngiara na pangadanda na hurat pamelangu na panamun danyuta kanadu nambuhangu na imiri bamalangatakaya dangu na tuturuna janingu hupunjapuna pamelangu wa manguanggiala wola ni la dalu lurimi wotu nyawa dangu pamangaranya wa imiri la dalu lakundanya na ngarangia lurinda na luri pembuhangu dangu na tutur na imiri jadu ya bata paluahanya
na tanda pamalangu manunda. Amengo. Malatamayang. Domiri latamu na mirima imiriyo karitu mapamalangu gau kanadu ala manyakala patingrong na pulpiaka li panaungmu. Mamonong gau na ngahu matuamu na makapipi karahaman kama ladal bampalaku ya na pulumu yana ladaluri na pawamu gama. Latamu na mirima imiriyo karitu na pulung na maluri mamonong gau domiri ala amama maninggaw la awang mayanga. Amingu. Ang umbuhang latamu na imiriyo karitu kupu na layana na pulung na padihanda larehi na yana. Ambu maruang badu lapa like, subscribe, dangu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana la ang umbuhanda bunda badaka na tau na mapawai lay miri dangu na marinjungu lapa tanda ya imiriyo karitu. Kanadu nyuta bata marengga pandulangu la dalu bata buah baruya na pulu na miri dangu ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mangolong wai maringu welingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.